Nizere ko mumeze neza cyane inshuti zacu ku Kamenamutwe TV. Ubu ni mu gitondo kuwa mbere tariki 12 gahunda zose zimeze neza, akazi karakomeza nk'ibisanzwe kabisa. Ubona ko mu karere ka Rubavu haramutse icyo bita akazuba kameze neza cyane. Jyewe hano nibereye ni kuri stade Umuganda, ariko nyine breaking news, muri Kiyovu Sport harimo umwaku. Umwaku baravuga ngo hari umwaku w'umukuba bibero, hari umwaku witwa turawansi. Kiyovu Sport ninde muntu wayiteye umwaku? Kiyovu Sport ninde muntu wayivumiye ku gahera? Uyu mwaka Kiyovu Sport yabuze ibikombe byose yari iriho, kandi yari ifite amahirwe. Yabuze igikombe cy'amahoro, mu mukino ubanza yari yatsinze APR 1-0 Bugesera, umukino wo kwishyura ubera kuri Kigali Pele Stadium. Kiyovu Sport itsindwa ibitego 2-1. Murabyibuka neza, Kiyovu irushwa, niho havuze ngo harimo abagambanyi ba Bedi, ba Pichu, ba Sekisambu, ba Nordier. Ku mukino wa shampiyona urabizi yabuze amanota i Nyagatare itsindirwayo na Sunrise. Urakibaza ngo ni iki cyakuye Kiyovu Sport ku bikombe 2 yari ifite amahirwe yo gutwara? Ni iki cyateye umwaka Kiyovu Sport? Ese ni iki cyatumye umwaka uza ungana gutya ukirunda ku ikipe y'abanyabiryogo, ku ikipe yo mu biryogo, ku ikipe y'abantu bayikundira tevere na capati ndetse n'ibishyimbo, ikipe yahariye hepfo mu biryogo? Ikipe rero iyoborwa n'uwo bita Ndorimana bakunda kwita generale, ndetse na Mvukiyo Vinari, umwe ni association, undi ayobora association, undi akayobora company. Iyi kipe iri mu bibazo, iri mu byago, ku buryo ikipe itagize ikikora mu gihe cy'ukwezi n'igice ishobora gufatirwa ibihano na FIFA. Biteye gute? Ikirego Kiyovu Sport yatsinzwe urubanza yaregwagamo n'uwo bita Shibobo ndetse na Mano John. Aba ni abasore b'Abanyesudani y'Epfo, yabashinyishije mu mpera za shampiyona 2022, ubwo yabasinyishije kuri jurune ya 28. Nyuma gato haza gutangazwa ko ikipe ya Kiyovu Sport yaba yaratandukanye na n'aba bakinnyi bombi mu gihe cy'ukwezi. Gutyo nibwo Perezida Mvukiyo Vinari yatangaje ko yatandukanye n'aba bakinnyi ngo mu buryo bwo kutubahiriza ibyo bari baravuganye. Uribaza ngo ni ibihe byatumye ikipe isesa amasezerano n'aba basore b'Abanyesudani babiri, uwo bita Shibobo ndetse na Mano, bari basinyanye amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport. Abasore rero uwo bita Mano yari afite kontra ye na Shibobo afite kontra ye, ariko icyavuyemo nuko hari urubuga urukiko bari barezemo Kiyovu Sport bayita Sport Injustice, baharanira inyungu z'umukinnyi. Ariko nyuma rero FIFA, urukiko rwayo TAS, rwategetse Kiyovu Sport ko igomba kwishyura aba bakinnyi. Mano agomba kwishyurwa miliyoni 16 z'amanyarwanda, uwo bita Shibobo akishyurwa miliyoni 50 z'amanyarwanda. Bivuze ko hose hamwe ari miliyoni 66 ikipe ya Kiyovu Sport igomba kwishyura aba bakinnyi. Abantu baravuga ngo bahawe igihe kingana iki cyo kwishyura aba bakinnyi. Kiyovu Sport yahawe iminsi 45, mu kwezi n'igice Kiyovu Sport ifite ko kuba yakishyura aba bakinnyi babiri b'Abanyesudani. Itabikoze ntiyemerewe kwa registra umukinnyi, ntiyemerewe kugurisha umukinnyi. Uribaza ati se n'ubundi iragurisha abande? Ko Kiyovu Sport yirukanye abakinnyi 17. Abo bakinnyi bose abantu baravuga ati se Kiyovu Sport yari iramenye ibizaba? Yikuraho payroll, yirukanye Nordier, yirukana Sekisambu, yirukana Pichu, yirukana Abedi. Abantu bakavuga ati rero iyi kipe ya Kiyovu Sport kabisa umuzimu ufite, baravuga ati ni umunye-Uganda bita turawansi. Abandi bakavuga ati ikipe abari mu ishyamba nibo bari kwigendaho. Kibaza ati se abantu bari mu ishyamba ba Muzena nibo bari gufatira ibihano bimeze gutya ku rwego rwa FIFA? Iyo ni Kiyovu Sport, ni amakuru avugwa mu n'amakuru atari bushimisha abantu bo mu biryogo. Ni inkuru rwose itigeze igira umuntu n'umwe wo muri Kiyovu Sport wambara urucaca rubisi yashimishije. Abantu bakomeje kwibaza ngo ninde wategetse Munyakazi Sadati gushyiraho icyo bita kabisa kuvugana injya mu kanwa? Ninde
Umurundi yavuze ngo kuvuga ni njya mu kanwa, ni igihe uvuga ikintu ariko ukakivuga utacyerura kandi warigeze kukivuga werura. Munyakazi Sadat yagiye kuri Twitter aravuga ati rwose ati ngewe amatora y'abayobozi ba Ferwafa tuyamagane, ati twese tuzatore oya. Ajya kuri radiyo imwe y'i Kigali aravuga ati twebwe rwose twese tuzifate dutere oya, yemwe benshi arabameshoninga n'abandi arabameshoninga, ariko abantu batunguwe no kuvuga ati ni nge wari mu bantu bahagurutse ngo turwanye amatora ya FIFA, ariko rwose mumbabarire kuba naraciye urubanza abantu batarayobora ngo turebe, ahubwo tukagenda tubafatira muri karite itariyo. Ati rwose ni nge muntu utari wishimiye amatora ya Ferwafa kaba kubera abantu nacira urubanza batarayobora, atari ku ubu ngubu rwose yewe ati nagiye nshishikariza abantu gutora oya, ati ariko naricaye nsanga ibyo bintu atari byo, nta kujajinga umuntu atarakora akazi. Abantu bakibaza ati se Munyakazi Sadati yategetswe kuvuguruza ibyo yavuze, abandi bakavuga ati se Munyakazi Sadati ninde wamugiriye inama, abandi bakavuga ati se telefone nayo yahamagaye Munyakazi Sadati. Ngibyo rero ibyo nagiraga ngo tuganire nsoreza ku ikipe y'igihugu Amavubi, uwo bita Rubanguka Steve ku munsi we yarahasesekaye yanakora imyitozo, ndetse n'umusore kabisa Usengimana Faustin ukina muri Iraq nawe yakoze imyitozo. Gahunda uko iteye rero, itangazamakuru ryemerewe gusura imyitozo y'igihugu, imyitozo y'ikipe y'igihugu Amavubi ejo kuri Kigali Pele Stadium tariki 14. Urumva ko uyu munsi ni tariki 12, ubwo abanyamakuru bemerewe gusura Amavubi akora imyitozo kuwa gatatu, ari nabwo bazagenda bareba amatekinike mbere y'uko ikipe yaguruka yerekeza i Huye, aho izakinira kuri Huye Stadium.